11. marta 2020. godine u galeriji Zavičajnog muzeja Knjaževac otvorena je gostujuća izložba likovnih dela Dušana Adamovića iz zbirke Narodnog muzeja u Zaječaru. Autorka ove izložbe je Nina Pogarčić, viši kustos istoričar umetnosti i inače autor teksta pratećeg kataloga ove izložbe. Koleginica Pogarčić govori i opisuje slikarski opus Dušana Adamovića kao jedan opus koji poznajemo kako na osnovu likovnih radova nastalih tokom njegovog boravka u Zaječaru u periodu od 1940. godine, kada je kao profesor crtanja počeo da radi u Zaječarskoj gimnaziji, pa sve do kraja života 1975. godine, tako i na osnovu onih koji su nastali tokom umetnikovog službovanja u Skoplju, kao i studija provedenih na Akademiji likovnih umetnosti u Pragu, gde se slikarski usavršavao u periodu od 1920. do 1923. godine. Bogata zaostavština Dušana Adamovića danas broji 429 inventarnih jedinica, koje je njegova sestričina Radmila Hofman poklonila Narodnom muzeju u Zaječaru 1977. godine. Slikarstvo Dušana Adamovića kretalo se u okvirima akademskog realizma, usvojenog najpre kod profesora Bele Čikoša Sesije na Kraljevskoj višoj školi za umjetnost i obrt u Zagrebu, a potom i na Akademiji likovnih umetnosti u Pragu kod profesora Vojtjeha Hinaisa. Posredni uticaj na mladog Adamovića tokom boravka u Zlatnom gradu imali su likovni pedagozi i slikari poput Vlaha Bukovca i Františeka Ženišeka, koji su ukazali i na nove moderne tokove plenerizma i postimpresionizma. Pouke usvojene u Zagrebu i Pragu, realistično poimanje sveta umetnosti, postupak slikanja i koloristička rešenja, Adamović će zadržati do kraja života i neće ih bitnije izmeniti. Adamovićev istančan umetnički senzibilitet možemo pratiti od prvih studentskih crteža aktova nastalih na Praškoj akademiji, koje karakteriše dobro vladanje crtežom i izuzetna zanatska veština, preko portreta učenika iz takozvanog skopskog perioda, dragocenih zbog svojih likovnih i dokumentarnih vrednosti, a zatim i crteže i slika sa socijalnim temama i žanar scenama, pa sve do dela nastalih u Zaječaru, gde je osim portreta, skica učenika i profesora Zaječarske gimnazije slikao i mrtve prirode i pejzaže u tehnici ulja ili akvarela. Dušan Adamović spada u red onih umetnika nedovoljno poznatih u nacionalnoj istoriji slikarstva prošlog veka, čije stvaralaštvo predstavlja značajan individualni doprinos u oblikovanju likovnog života, ne samo u Zaječaru, već svuda gde je živeo i stvarao.